السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mugamba mutya abibitibwa. Olwaliro no lugenda kuba luzibu muko. Zembala bulirawo. Akati ebigambo bino bitugenda osoma olwaliro. Tusoma okuva akabonero aka plus wekava mpaka wekakoma. Kati ngo okuva wano mpaka wano. Okuva wano mpaka wano. Okuva wano nojja paka wano. Nova wano paka wano. Olaba? So kisinzira obwanvu bwe bigambo bino. Lwaki tuyigena kuyiga butya bwe tusoma ebigambo ebiwanvu. Banga mu Qur'an mulimu aya nga mpanvu. Okitegedde. So olina okuyiga ogatta ebigambo. Okola ki? Ogatta ebigambo insha Allah tabaraka taala. So plus wekoma wokoma. Okategedde? Tugende. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غل نكر غل نغين لام غل نكر بهرجا حجامت كراك هانيس بلاس ينوانو وجلابي حجامت كراك هانيس حجامت كراك هانيس غل نكر بهرجا حجامت كراك هانيس. Toleka kuwangala kutekawo. حجامت كراك هانيس حجامت كراك هانيس حجامت كراك هانيس ملائلا همزة وانغال ملائلا قلم بنا سبقسنا تبيدم. غل نكر بهرجا حجامت كراك هانيس حجامت كراك هانيس حجامت كراك هانيس ملائلا قلم بنا سبقسنا. وكتجد tandikira insha Allah taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Soma katono to soma bingi soma bomalo bisoma ngo jango presenting wange mu inbox ya WhatsApp. Wachitegede 0784165480 oba 0703574535. Yona joyagajo kwa jo presenting ako tukomao. Barakallahu fikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.